Пребывающие в исламе не знают несчастья. Аллах говорит: когда ослушивается меня тот, кто меня знает, я дам власть над ним тому, кто меня не знает. Eldin yuqa xanaşah gühüler şedah gumra Rikay aqud mir Allah La ilahe illallah Viridat çirkuk helbehet İmyalab ceyhi devlet Mücud cennehdin kıymet La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Resulullah din Kur'an Gel ahya şeyza mayqan Biri derderin darman La ilahe illallah Qaqudun pahtal iman Çigele ava şeytan Adaz guntiz maydan La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Çol Müslüman millet ya Muhammeden ümmet ya Çirkuk yeke devlet ya La ilahe illallah Fiskari ve ahdat mihir Düzre qelay alat mi Zikir aya galat mi La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Muhammed Resulullah